Anzakwethu, sekuphinde kwenzeka lokho okwake kwenzeka ngaphambilini phakathi kwamaphoyisa kanye ne-West. Angiqale ngokubingelela ngikwamukelele le channel yaMaSwidi Mina Production. Uma ngabe uqala ukufika, wenza isiqiniseko sokuthi uqobe subscribe maqedwe le video, ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Nganzakwethu, iy'nsizwa ey'sencane lezi oyibona esithombeni sakho, abafanyana nje ubathathu njengokubabona, abafana asebekhotheme. Umehluko-ke uwukuthi lo ophakathi nendawo engicabanga ukuthi uyamazi, okuwumnqobi wakwaNzimande owashona-ke ebulawa amaphoyisa owayekade-ke engumphathi we-West Gang. Umnqobi-ke lo wathi uma ngabe-ke eseshonile kwabe-ke sekuqokwa omunye-ke futhi wayengumnqobi ukuthi-ke ahole leli qembu lemgulukudu i-West Gang. Lona-ke umbona esithombeni sakho sesingcwele, ofake-ke isigqoko sekhewi, ofake nejakhethi ngathi-ke imnyamana. Naye-ke igama lakhe umnqobi ebese kuwuyena umphathi we-West. Bese kuthi lona ombona esandleni sakho sesikudla-ke ophakamise iminwe noma kuphakamise u7, naye-ke ubeyilunga lale gang ebizwa ngokuthi-ke i-West. Yena-ke igama lakhe kuthiwa ubebizwa-ke ngoPutin. Kusho ukuthi-ke mhlambe kungenzeka ukuthi-ke ubenzisa njengomengameli wase-Russia. Abafana-ke ababili-ke laba umnqobi kanye-ke noPutin baqeda kushawa amaphoyisa aseNanda kanye-ke naseNtuzuma, bebashayela-ke eNanda namhlanje. Abafana-ke laba-ke beshaywa-ke emva kokuthi-ke amaphoyisa abafune ebathungathe isikhathi eside ngamacala okuxhaphaza umphakathi. Kodwa-ke kube-ke sekufika-ke esigcineni emva kokuthi namhlanje kutholakale-ke amantombazane amabili eshonile. Nawo-ke kuthiwa la mantombazane ebekade-ke eyizey'ntombi zemgulukudu yayo i-West Gang. Ngokwezinsolo-ke kuthiwa-ke la mantombazane amabili nje abulawa kabuhlungu emva kokuthi laba ababili obabonayo noma-ke umnqobi lo obese umphathi we-West, kuthiwa-ke bese kade-ke seyisola-ke noma sebey'sola-ke lezi ntombi ukuthi-ke sengathi sezizimpimpi. Ngenxa yalokho-ke kwaqala-ke kwaba-ke noqhekeko phakathi-ke kwe-West Gang, besola-ke la mantombazane ngokuthi-ke awampimpa emaphoyiseni. Babe-ke sebey'thatha-ke lezi ntombi beyoy'valela, babe-ke sebey'bulala kabuhlungu. Iy'thombe zakhona nje bengiy'bona ey'nkundleni zokuxhumana, ngeshwa-ke angikwazi ukuyifaka-ke ku-YouTube ngenxa yokuthi-ke u-YouTube angeke aze ayivumele. Amaphoyisa akathe uma ngabe-ke sethola lo mbiko ase-ke egaseleka, afika-ke abathola-ke labafana-ke athi cha, sicela ukukhuluma nawe mnqobi, sizwile kuthiwa-ke sekuwena manje umphathi. Wathi umnqobi lutho, angikhulumi-ke nephoyisa mina. Wabe-ke segadla nomngani wakhe. Athi-ke amaphoyisa, khohlwani-ke bafana, nifike-ke kangqingetshe. Abeke sebashaya-ke amaphoyisa abathela-ke othulini khona lapho endaweni yesigameko. Anzakwethu, sengathi akeze ukuphela maduze lento-ke yaleli qembu laseNanda i-West Gang, ngoba-ke nasenyangeni ephelile ubekhona omunye yena-ke oshawelwe eGoli, obekade ngempela egibelile esuka khona le eNanda eyohlanganisa-ke ubugebengu, eyohlanganisa-ke iy'nkabi abazokwenza-ke nabo ubugebengu le eGoli. Naye-ke amaphoyisa amshaya amthela phansi. Kanti-ke futhi lento ye-West kubukeka sengathi abantu abaningi bayayiglorifaya, kanti ababoni ukuthi iyingozi kangakanani ey'nganeni, ikakhulukazi abafana abasakhulayo nakule miphakathi abasuke-ke bephila kiyo. Nokubezwa-ke abantu bethi-ke i-West ayilahlani. Okubuhlungu ukuthi-ke ithi ingalahlani nje, ekugcineni iphelela phansi emhlabathini. Kanzakwethu, iMaSwidi Media Production ithi well done captain. Ngicela hlane ema-comments ungitshela ukuthi wena ucabangani, ungakhohlwa ukusubscribe nokulike. Ngiyabonga.